preklinjemo za pomoć i dobit ćemo pomoć. Dobit ćemo i... Sad ćemo ovog vračara da razotkrijemo. To jest ja. Ali onaj koji razotkrivao nije sam, pa onda možda se tako rekla u množini, jer mi nismo sami, zato i možemo da razotkrivamo. Jer duh istine, sin i otac jesu jedno. I kad je u sinu otac, taj sin će razotkrivati svu tamu, će razobličivati, dakle ovog Vi se tako molite u molitvi Oče naš. I ja i vi. On tu poučava kako da se rade dela koja kao nekog izbavljaju, neke, naziva liturgije, neke vračarske obrede, okultizam, dakle naziva svetim. I to je ono što je u stvari najveće zlo i koje je uništilo razum i dušu ovom današnjem naraštaju, koji jeste pošao za davnih dana, pošao za tamom, pošao za lažima zmije, poklonio se zmiji i zmija koja vara, krade i uništava, dakle prevarila ceo ovaj rod, pokrala na svaki mogući način, što materijalno, što duhovno, materijalno, dakle, uništila zdrav razum ovom. Dakle, ovaj naraštaj danas nema zdrav razum, nema savest, nema moralne vrednosti, ali ima. Drži obeležje, dakle, aparat ili spravu koje je obeležje za mučenike, dakle, aparat ili sprava ili predmet kojim muče one koji nisu od njihovog dela. Dakle, ako ja nisam, recimo, ili neko drugi nije u pravoslavnom delu, to je u stvari neznaboštvo, dakle nije u tom carstvu neznabožačkom, ili nije u carstvu bezakonja koje je hrišćanstvo. Pravoslavlje jeste neznaboštvo, a ovo dodato hrišćanstvo, pravoslavno hrišćanstvo, to znači bezakonje. I sad kad nisi ni od jednih ni od drugih, onda oni tebe svojim delima, neznabožačkim delovanjem i delovanjem po bezakonju, dakle bez zakona, potpuno slobodni, nezavisni od puteva Božijih, nezavisni od Hristovih puteva, od puteva Gospoda. To su, dakle, hrišćani, oni su nezavisni, slobodni, takođe, dakle, pravoslavlje, katolicizam, oni su isto u svom slobodnom zidarstvu, dakle, oni sami imaju svoje bogove, svoja učenja, dakle, svoje bogove, jer učenje je jedno bog koji se zove u ovom narodu Rastko Nemanjić i zove se takozvana Srpska pravoslavna crkva, dakle, oni su bogovi, njihova dela, njihova učenja. Okultizam je bog, vračarstvo, dakle, okultizam ili vračarstvo ili laž je bog. Bog ovoga današnjeg
sveta. I, dakle, neznabošci i bezakonici se poznaju, dakle, po tome gde oni aparat, odnosno spravu za mučenje pravednika, za mučenje Božje dece, drže na rukama, dakle, one brojanice sa krstačom, sa tim obeležjem, simbolom ili obeležjem drugoga Boga, dakle, neznabožačkog učenja. Dakle, na brojanicama jeste žena, jeste lik osobe ženskog pola sa detetom mlađim, dakle, osoba koja je mlađa osoba koja je muškog pola. Slika Božja jeste duhovna i ona ne može da se naslika ništavnom rukom ljudskom. I ne može da se slika Božja gradi ništavnom rukom ljudskom. To je sve paganizam ili neznaboštvo. Dakle, poganska dela, neznabožačka dela i dela bezakonika. Bezakonici viču, traže, to jest i viču, traže puteve. Te kanone i ima tu mnogo svetih molitava koje mi treba da uznosimo. Znači, sve Bogu, naravno. U ovom delu sve je sveto, dakle, kod njih nema ništa nečisto. Sad, sve je to što sveto. Za sve svoje učenje, sve što propovedaju, oni govore da je sve sveto njihovo. Ljudi od duha istine, dakle, opet Božji sinovi će reći, oni svoga Boga, svoga Oca poznaju kao jednog jedinog svetog. Samo je jedan svet. Moram da idem da glumim ležećeg policajca sada tamo. Jer ovaj svet je potpuno ostao bez razuma. Evo, Sveti apostol Bez razuma potpuno. Oni jurcaju ovde. se neprestano molimo, pa Ovi koji jurcaju, koji jure putevima. trebamo da se trudimo, da se molimo. Nesavesni građani, nesavesni vozači. Ne mogu da ga smanjim, ne mogu da ga utišam, jer ako utišam zvuk, onda ću i sebe utišati. Dakle, to su ovi koji danas ovako se ponašaju kao silnici sa automobilima, sa parama, sa imovinom, sa svojim bogatstvom, koji nose krstače na retrovizorima, na rukama, na grudima. To su u stvari deca ovih
ono što je ovih potrebno za zlotvora, spasenje naše duše. čija je duša, dakle, u bezdanu. U bezdanu ovaj govori iz bezdana i ovo delo ovoga naraštaja vidi se upravo. Delo ovih propovednika, dakle, delo Srpske pravoslavne crkve vidi se, dakle, na ovom današnjem naraštaju kamenog srca, nemilosrdnog srca, jer ovaj naraštaj služi bogatstvu. Dakle, učenje Srpske pravoslavne crkve jeste pohlepa, dakle, tu je Bog đavo, dakle, bogatstvo ili pohlepa ili đavo. I oni zato i propovedaju rituali da se drže, a ništa da se ne čini dobro rukama, da se ne daje, da se ne deli da se u zajednici ne podeli sa nekim bogatstvo, da se ne hrani, ne oblače siromasi, da se ne, znači oni to ne poučavaju. Istinsku ljubav, dakle ne mogu da poučavaju jer deluju, jer njihovo učenje jeste Bog laži. Dakle, to je ono drvo rđavih plodova sa kojih čovek nikako nije smeo da jede, jer svi ovi koji su jeli sa ovog drveta jesu pomrli. Dakle, umrli su i zato ne mogu da proslave Boga, ne mogu da proslavljaju istinu, ne mogu da proslavljaju dela Gospodnja, ne mogu da proslavljaju dela Tome, Luke, Filipa, ne mogu da proslavljaju dela Petrova, dela Pavlova. Eto, tako to se dogodilo. Žigosani, narod žigosan tim predmetom, tim obeležjem, krstom, dakle mrtav, žigosan u desnu ruku ili u čelo, ili žigosane savesti. Dakle, ovo su ovi što propovedaju su Pa se eto nadamo da će biti naravno bolje. Žigosane savesti.